Thir tu te in zavain chi kan bu ka cheu Mizoram Legislative Assembly in thlan pui kan ma chon le ta in thlan kum kan ti kha kan thleng le ta hetiang kuma hi chuan kan ti reng a henin thil dang hi aling talawa abi takin mi pan hi pathum kanong khom to chuan politics lam kan soita zel maya dan pa nga ya chuan kumin November thla hi in thlan hun tur ang ania Election Commission of India in engtengin nge hunaria aruat don chu kan selawa amai ro chu in thlan pui kum ani miaw wangin kholai ti reng a politics in hunalu tamta chu wang chuan zone chuan in thlan pui thlir lok na hun kan man thin kumnga dana kan man thina kha kumin hian kan mangma ta dewa February 30 ra tang khan in thlan pui thlir lok na TV program hi kan chhuat tan ta ni tun chu mai hian in thlan pui thlir lok na TV program huang chu nga episode thar campus talk kan ran do na ni hei hian atumber chu college le university ya zirtir tu te zirlai te ne na politics lam soi ho na ani do na kan ruam han dan le kan bei sei dan chuan helaya college le university zirlai te mai ba ka political party hruai tu te achang phaichun president te poni ang chung te chu soi ho na te tin interaction in thil soi ho na te le zona le chana thlangin kan nei tura kan ngai ni tun tum political campus talk kan chan na a hianin pachunga university college kan thanga principal le thok tu ten min lo dong song tha khop maya voina hian abul helai huna kan han chan do na nia kabula hian kan mi thiam te panhi ti mai la in thlan pui kan soi to chuan an ni mel tel lo hianin kan TV program hi akal thei lo ti mai la kan ti sual om lo ve kumnga kalta khan hei kan in huwa politics sungchang kan han soi in thlan te result puan thengin an ni hian in kan program a min tel pui thina ni a an mel kan huringot po hian an ming introduce soi chop ngai lovin kan thetlang in a rinom kabul chia thu hi pulal thamona ral te assistant professor Department of Economics Pachung University College ani a ani hian thil tam tak tun na ya te po political party trend khat a te thu soi tur tenan soma voina kan thu pui tur hi sarkar tha ti ania chumi chungchang te po chu tun nai lok khan political party office a te alo soi to ania tin apia chia son Dr. Isladin Moya athua ani po hi kan soi to ang khanin hetiang huna kan mi thiam kan som zia ania tun truma hian hei min han thut pui le thaya ani hi assistant professor HOD Department of Mizo Pachung University College ani boka ani tenen hian tun truma hian hun kan han mang do na ni a ani mai ba ka hian helai huna hei zirlai mel duam tak tak kan huwa ani hi political science te Mizo economics zirlai tele scholars te ani hloma ani hne na tang po hianin an ngai dan te tun truma hian ngai thak kan bei sei bokani kan soita kan khanin kan thu pui tur hi sarkar tha te ania asap tong chuan good governance te po kan ti thei ome tun lai hian mi puiril ruwa sarkar tha ti te po hi atlana viau te pon kan sia chumi soina huna tan chuan tun trum hi kan han mangdo na nia kan bul tan nan pumon te a kan han som hasanga sarkar tha kan ti hi enge ni sarkar tha hian enge bei sei tur te pon yang chu pumon te som ten kalome nia sarkar tha hi asap tong good governance kan tia mizo tong chuan sarkar tha kan ti rual hian sarkar in rel bolna kha huam tela ani na tak chok po ni a sarkar in rel bolna tha ti angjong te pon da soi thei ome silfi adana tam khom maya dan mi ta tanga thlir chuan dan lampang hoi zonga tanga thlir chuan in sarkar tha kan ti chu dikna tundin min adikna achan vo achan na sarkar kha ania chuti rualin economics lampang zonga tanga thlir chuan ramhason na khai rual taka mi pui nol puina an chan theina sarkar tingjong po hana soi theya chuti chon rilfiana sang tam khomaya tin tunlai chuan kan thil thlir dan te in thlaka mi hring mason na ringot lo hian ramlei lung thingle mau nungcha environment lampang thlenga mason na te kan han soita ka hi chuanin a huap zo zong soidon chuanin environment hum him chunga mason na
sustainable development thlen tir tur ma sona te po kha governance than hoi lo chona thleng thei mi lo me ya chu te zong te po chona hril fia thei o me amol mang theyang bera soi don chuanin dan mang ro rel na dik takalek ko ani na sarkar mi pui na an chan vo an dik na an chan thei na sarkar te tin ma sona khai rual tak a thlen thei na sarkar ani a chuta chuan chu tiang sarkar chu enting kan nei theyang sarkar kal phung hi chi rang rang oma political science ate kan zir thina dictatorship te democracy te tikhan chi rang rang oma lal ina an op sarkar te pon la oma chunga chuana engber hinge good governance len tir thei ti zong po khan zona om theya a engber nge su ka hremi alowa maro chu han chiar han soi hi chuanin ram hroi tu tha an om na sarkar chu tha chu ni maya Singapore ron indi chu dan ten soi thina dictator deuh thoin lk wai nan ram hruaya sarkar tha tak men nei ta chu ti rualin heta Iraq ate chuanin dictator thowan ne Saddam Hussein ate mi pui ding na chanvo ra be ni a sarkar tha ni le mi lowa chu ting chuanin ram hruai tu te zo khi sarkar tha ne khan nin zom tlata sarkar tha kan ti po hi ram hruai tu tha ting zom po na soi thei ome chu ting chuanin zau de lekin kan soi ani chu abak po soi fi na tur tam tak oma a ko ran zong thlir na te pom thenga tin a cultural lampang zong thlir na te pom theya maro chu atoi zong soi don chun tu na meng kha mi pui zalen tak lim tak ka khai rual tak ma kan son theina sarkar kha sarkar tha ti su ke mari ru atlak dan chu ni e pudiema som chun som hal taila kapu monte khanan soi thok thoka chuan ram hruai tu lu kha an poimo masati na khani ta phot maya ne thil thong thang po kha kan na soi jui zel tora ngai la pudiema athule rai ngai thale phot te kalome ne sarkar tha ti chu tuna monte soyang khan ram hruai tu tha ti na po he ni tluk ani e kan tia chuta chuan UN hian ate fung principle hi asiam iti mai te ang aron duang chuaka chu chu sarkar tha te na ta na thil poimo tak ni ina langa pakhanna chuan sarkar tha chuan mi pui telvena public participation hi a omem ti hian ni thina ni chuta chuan mi pui te telve lo le mi pui te ta na trangkai tur po ni manglova sarkar ina development emo thil eng mo ti hi mi pui na kan chhor si lo chuan emo mi pui te kan vatel ve si lo chuan development a tling lovani ti te kha ni thina chuwangin mi pui tel ve na sarkar ani turani ti te kha an ngai dan ania panina chuan langtlang sarkar ani turani transparency kan tia kha chu sarkar thalo reng chu alangtlang ngam lova press and media te anzalen lo fo thin chuwang chuan kan rama hian chu tiang chuan kan sarkar te kan ministry te kan department te hi alang tlangem tilai kha apoimo lai chunia chuwangin langtlang ngam an ni chi a hian sarkar thra din na turata na thil poimo alo ni le thina ni adot le chuan dan lalnaram rule of law kan tia hi ani in sarkar thra ani fo thin te nia chuda chuan mire thei emo minwai nungzo kemo michan haizo kemo po ni sela michung nung le thil ti theite ang thova an chunga ro relna lek ko dan in rual khai ani hian sarkar nuam sarkar tha alo ni mai thina ni mi ti thei bik te thil ti thei bik te an om hian ram alo nuam lova man thei ve lo te mo zel tang ve thei lo te mo an om kha chuan sarkar tha ani lo fo thin chuwangin rule of law hi poimo em ani tiania adot le chuan mo phurna langam accountability kan tia hi apoimo em mai ni hei hi sarkar thazia ranga hian apoimo berzinga mi po ani hial omange o kati thina entirnan gas alo wanga gas avan chuan entirnan mi then khat chuan mo phurtu ni om nge ya kan ngai ten gas van le van lowa hian kan mo phurna ni chi alo agent tele mi pui le khami inkar khani e ti tenan soya gas alo tama kan sarkara chuan gas a thale kan ti le thunga kong puya thalo kan tia chu khe hi chu kan mo phurna ni lo ministry of highways lamani e tmo mo putur kan zonzel khachuan mo phurna kha kan lata chi alo tina nia kan rama konga thatlo chuan ka mo phurna ni kan rama health facilities a thatlo chuan ka mo phurna ni mi
retheina wanga inti lumemo bora la mo lo om chuan ka mo phurna ni hemi hi engtin nge ka sut kian ang ti ngai tu arana ram hruai tu ina a mo phurna ala khian sarkar thra alo ni fo thina kan rama hian chu tiang ngai tu chuan enge mo har satna lo thlenga mo eile bara har satna mo thil chi hrang hranga khatiang ani khan mo phurna langam sarkar kan neim ti la ya ka ril ruwa lo dap taila chu chu ate fung poi mo takani ti khani ta a tina dot le chuan sarkar thatho responsiveness tia hi apoi mo em maya enge mo thila lo thlente ani lo point dan chungchanga khoya mo mi puite ta na thalo de turte lo thlente in chunga chuan engtin nge sarkarin heta hian tha kan thoveang engtin nge mi puite ham thana turjok hian kan tiang tia responsible taka sarkar a hian sarkar thrani telo nia adot le chuan lungrual taka malak consensus oriented kan tia kha in barlui vak vak maite mi puita na thatur jok ni silova tute mota na thatur chau nia thilruam manna akal hian mi puiten lung oilova mi puiten har satnan tok jok sina chuwangin consensus oriented akal hi sarkar thra kan ti chu ani fo thina ni tiania chupa ka chuan in kluklan na kan ti equity emo equality hi apoi mo em maya kan rama kan soi fo thin na zonte eizon na konga te le abikin hemi nalak chungchanga te mithiam zok te aya athiam lo zok nia kan ngai te khoyamo office zuan khum thei kan ti hote an lo oma indu sakna wanga la kan ni te hian mi puiril ru atina a sarkar thalo ziarang ani sarkar thra chuan atling le tlak te a fel le a tha te an tling thina chutiang anga atling le tlak zok te ina dikna chanvo an mu chuan atlak lo zok le thiam lo zok ten thik thu kan peng ai lo keini aya thalo zok emo han en reng reng po qualify lo deuh zok ne kan ngai ten din mun tha zok an chan hian in thik na te lo oma chu chuan mi puiril ruwa thil thalo wa thena chuwang chuan equality kan ti equity kan ti hi a om turani sarkar tha chuan ti nia tin adot le chuan a tha theyang beran na tho effectiveness kan ti hi ania chu chu thil poimo takani kan rama hian kong pui kan siamte building kan sakte thil chi hrang hranga hian a tha theyang beran na tho aniem ti kha han chu taila chunga chon sarkar thra kan neem ti kha chu thei takani chuwangin sarkar than nuaya chuan engkim hi a effective theyang ber a tha theyang ber sum kan muapo kan dona po ani na tur ang dik taka man thap aniem chu chu a tha theyang na tho niem ti la kha sarkar thra te fung poimo tak ni in an soi thina kang zong zong atang khan engani tuna kan sarkar mekte kan sarkar kal to tele sarkar lo omle turte thleng point khamite fung manga kan te khan sarkar thra kan neem ti chu kan te thiam thein karing khami zong zong a thlen thei phot chuan sarkar thatak ni thein alanga chumi thlen tir thei tu tura chu nichina monte na soi bok kha mipui ain a hruai tu te bok khan poimoni tilai te kha apoi mo lai chu nin ka ria hello mome Pachung University College hi Mizoram zirna in abik takin college university kan hantia hian Mizoram ama saber pol annia abik takin zirtir tu te zinga ram hruai tu poimo tak tak lo ni to te tin khotlanga le ram sarkar na thok ka te po na thok lian tak tak mi poimo tak tak lo cher chuak to ania tun tuma hian Pachung University College kan han than chat na po hian nia hei tuna kan muang khanin pumuan te le pudiema te helaya min han ti puilea an thu soi tang khan thil tam tak kan topic ma sa chona lang chiang hal in arinoma pumuan te ro kan zo non du chu ram hruai tu tha chungchang kan han soita eng tiang chin nge poimo na an nei sarkar tha siam turin ram hruai tu hi eng tiang chin nge poimo ti la ya kha min han soi sak le re reng te kha ne ram hruai tu nge poimo mi pui ti hi zo na om thina sarkar tha ate sarkar he ram ha son na chungchang kan soi hian then kha chon mi puin poimo an tia thanin hruai tun poimo an tia an poimo ve suti rualin azok ti don tai na chu pathian ina mi hring min siam dan hrim he hruai tu nei tur siam kan nia man is a social animal te min ti kan ti antia mi thiam ho chuanin
mi pui kan oma chu ruai ngai kan ni ta ni chung ko po chung ko ho tu oma ngai ko thana po ko tlanga po chu bangin ruai tu in poi mo em a ta chuan nia ram ma sona chung sang te kan soi hemi good governance sarkar tha te kan soi hianin la takami so ta mi rama thleng thin heti lai kan ban phak lo turai kan ngai thina ma se kan ban phak le kai no mani chumi ti chiang tu tur chu chung ko kan in rel bol dana poina ne kan then omte le kan in pia deuh te le ke ni chung ko kan compare tai la kan in rel bol dan ang lo thlu a ein rel bol na tha piang kha a ho sa le sa lo lam pang po ni lo ein rel bol na tha piang kha chung ko hlo thlingan ni me don ni chu wangin kan ban phak a hian he governance tha hi omani chumi ti thleng thei tu tur chu ruai tu than ni kan pi le pu tangin han thlir tai ra ni china khan diam khan in good governance kha ron soi fe elements strong strong kha aron soi kan pi le pu te khan in real bol na thade wan nei ni chu traditional mizo governance ti ten ka soi ve mai thina ka bu dik lo mai thaya kan pi le pu tu na khan lal em em ani lal thu chu thu to pa ni mihring nun na chunga po thu ne ya a khwale tuite pon no chuak thaya pe ma po som the ni lal thu chu thu to pa ni thina khotlang in rel bol na chu ti rualin lal khanin thutlung na siamin ama thuina siam ngai lo zan la ya enga mo thutlung na siam tur poi mo tak om po ni se a upamin pakhat tal la som thin a ko thin ani a fa te nu pui pasal nei chung sang a po mai na rel ngai lo ba au pa te an vai ron thelo pon pani khatal tlang awa ko ba chu teng chu na som thina chun lal le khon bol te kha thu cherem tu tun lai kot kan tiang chi hong tu an ni an thu em an thu kha thu to pani a lal em au parwal te nen ron rel thin chu ti rualin zolbu kom le ni zolbu ga chuan zan lai zan tira tlangwal te pa te pawalai do ten lut khoma nang ten ta ti khan an ti a tle rol thar rol ho in thing noi an fom te khan chema ting chuanin zolbu ka khan thil tam takan soi ani khoila hun tur te ponianga sairam chu chung chang te pon relang an soenga chumi an thu chuo chu lal le upa te na an approve angai ni chona an approve a ani ro pon tu mo misual soi ngai chuan zolbu thu chuak ang khan an kal top mai ni nula tu emo an ngai dan lo tlangwa lo ti thang tlom de lo ti mol pho de nom chuan zolbu thu chuang khan an bang thang lam pang mo bang chak lam pang mo po an po thak sak mai ni zolbu thu kha a chang chuan thu to pa ni thin chuan chu lo le chuan pum ti om le ni puma chuna pa hon in bu khom an ti a ti khan eng mo soi ve an thu kha thu poi mo ni chuan a kal zela lal le khon bol te benga thenga thu ro lum khan nei ve thei tho ani chu tiang thoin chu mei ba ka chuan fe kong ti te po oma khokar kong sa fe kong sa chung chang te po tin tui khur ti te po omang tui kang hak ti te po chu tiang chuanin kan pi le pu te huna khanin an in rel bol dana khanin kil sang tang khanin thil kha an rel an soi ho thina chumi chu ta thu chuak ang chuanin khotlang kha mumal takin an loin kai ruaya chu bang chuan kan pi le pu te in obdan in rel bol dan kha a tha mai ni a fel faya khotlanga misual engemo kutkem nei te ru le engemo khotlang tan hok sakanom chuan ti khan khotlang in kutan thak mai ni mi mal ni lovin chu tiang chuan in rel bol na tha de unhoya kil sang tang na in kam ki chawa thu nei nan ma ni china khan an nei ve ka ni chu tiang in rel bol na te chu tun laia kan in rel bol na hian kha tiang hoi zong de khanin collective leadership te kan han tia he tiang huang a hianin kha tiang zui de in kai ruai thei dan hi kan siam re manga in ka ria party ate ponia tin pol thang ate po hianin anita sarkar in rel bona po hianin kan pile pute kan traditional administration kha ala enton tlak em ani chumi mila tun thenga kan khotlang pile in kai ruai kan ne sarkar a po hian chumi ziarang ang kan in kai ruai thiam chuan chumi mila india constitution kal silo kan in herem thiam hi chu angai dorin ka ria chumi zong kan in herem thiam chuan in administration thatak kan nei ka ringa governance thatak kan nei ka ringa chumi tan chu chumi ba ka chuan kan soi le du chu sarkar thanai tu khan ni china kan soi to a tunge poimo a poimo ber chu ruai tu ni ruai tu a chuan alu ber a poimo ni thutlung na poimo zong siam tu ni a chumi tan chuan alu berina
tunai trong in political will la nei chuan thutlu na huai sen dik tharin tlak a siam ngama a cabinet le minister tena an siam ngama MLA role ten an zui ngam chuanin kan ram hi ala siam that thei a siam that thei chiang lu tungani roi tu tha kan nei chuanin roi tu tha in ram a roi thei ni ram tha taka min la roi thei ni ti hi kan ka mu dan ani a chu chu chung ko ponia chung ko pa baran fela nu le pan tan rola faten ena tan ro chuan chung ko om takan ni mai ni thang khat lian aral le ka po khotlang po ni tho khotlang din mun ten ain thau phone na chan ni chu VC te weime te khatan roi tu te in thau wang kha ne chu tiang thawin school te zirna in te point vek mai a department head a institution head headmaster kan ti the principal te hian in kong ro so khop mai chu tiang chuan in mishing hi roi tu ina kai roi tu ra siam kan ni wangin roi tu din mun hi poi mo khop mai governance tha kan ti po hian a poi mo ber chu a roi tu lu ber hin poi mo in ka se alo momme helam pang kan trong rei deuh hlek to a thulam pang kan trong ve to tura ngai tai la soidu nei kanom chuan tuna kan soi china kan helaya kan pute thu soi bak kan ngai dan soidu kan nei chuan soi zui la thange kaping chu RK Vanal rota ania political science department atangin kani tuna khan sarte khan tam tak sarkar tha tura poimo te aron soi to a ka bel ve du chu khang jinga khan kalo ngai ve dan ti mela ka soi thiam angem chu khelawa sarkar tha kan ti hian kanom na huna zirian adanglam theng khria asan chu sarkarin policy siama Mizoram ate poni se chuan ramdanga ate adanglam vek achan chu kan mason na chin hi nanglo America rama kongpui siam policy nei ngot se anni ta chu na tangkai to lo ma se Mizoram a chun langai tlat enga tinge Mizoram a chuan a foundation kan la phun ek chawala ni a bul thut chumi tan chuan sarkar hian malakna tur hi langa emema chumi tan chuan ma pola ti kan thia du thu sam lo na chen te po om theya ma se khatianga khan ma sona turanga hian foundation sang sang la phun tur hi kan langa America ram khu tunang khu avoile khata aniem tila ani chong lo sang chok sari som sari paruka independence ani khan an thil ti tum sak pol kha chu rel kong America ram muntina lu tir thei khani meya chumi na an thil tum nia lang ta ber chu ma son na rual khai then turin in tlo po na tha sen ti chu tiang do chuan Mizoram a po hian kongpui thaum chuan mitam zok te le mimir te kut athleng ve thenga thil tam zok hian ma son na rual khai zok thein arin oma chumi pia chuan sarte po khan ron soi thawa mi puite kan poimo je hi mi puite hian sarkar thu kan oi chuan sarkar tan po na tho olani chumi alan na chu soile thinila moing em chu khelawa khutlai America ram belanga chuan sangha te po hi man hun ten ya chuan sa te po ka hun an nei chu tiang a chuan an sarkar te thuin oi khop mai mi pakhat thu ka hriat dan ma a chuan sanghaman sangha kha manani khami sangha mana khan atui lo paya khami kha a thinom pa kha lo so ver ngot maya ma se athuk jinga khan police te khan anron man nani ngatinge meron mana ti chuan sangha tui lai ilo mana hi dan kalani ya anti a thinom pa khan atul ni chuan dan kalani chuan thil dik tina ni chuan dan tanin a chen pa po kha a report ma se kha thil thaberani ka ti chu ni lo ma se dan hi kan sa chuan sarkar tan po ta thol sam don ani chuti chuan mi puiten thu kan oina na chuan sarkar point aduang a policy te a katlang pui ve thenga chumi tan ro chuan sarkar lampo ain hong zawanga in sarkarin
thil ti tumangte ti hlot tling ngei kha apoi mo ve thunga chu chuan mi puite a za na le an mani choi san na kha ala thlen venga chu chuan an thu zom po atinuam don nin ka hriani kalome ama sa in zonet ne na lom thu ka soi duwa kai ni student te kan ngai dan te ron soi chu na ches min pe ka vai lom thu ka ron soi ma saber du ni chuanin kan soi ma sak bera le tura chuanin ka ming chu h la soi chu nga ni a Department of Economics atang kan ya ti chuanin karon soi ve ma sak bera chuanin sarkar tha hi nge ka ti kai ma ngai dana chuan sarkar tha chuan mi puite ronga bol tura ni ti ka ngai dan hetlat ani ya chu ta chuanin sarkar tam takan lo mu to te hi chu mi pui hi sarkar rong bol hi kan ni ma ma jok thina chu ta chuanin sarkar hi mi pui hnoya kun tura ni a sarkar hian mi pui te mamo phutchuk sak tur le an hnoya kun tur ni ti hi ka soi ma sak ber tur ni a tin sarmon te khanin sarkar tha kan ti chuanin inge ma hruai tu tha ani ti kha ron soi boka chu ta chung kan hruai tu te hi tlang chunga ang me kan en san tur hi an ni lawin ka sia mi engpo ni la kan din huna kan din hun pui ze langa kan en thei tur ani tur ding ka sia tin adot le ka ron soi le tura chuanin sarmon te ron soi mi pui nge sarkar tha poi mo tia khan za tak chungin sarmon te thil soi kha kai chu ka ron hial duwa ka ron pum lawa kai chuanin mi pui hi kan poi mo jok ning ka sia achan chu in tha chong thila lal le hetianga ni kan ni to lawa mi pui te hi thang tu kan ni a chuta chuanin mi pui hi a thang tu kan yang hian mizo mi pui te hian kan sarkar te hi kan ngamin kan du kan ti tir thei tu ni a ma se past experience te kan han en chuanin mizo mi pui te hian in kan sarkar hi kan ngam lo ani emo ti thei tur hian om thina khata khanin nga tinge mizo mi pui te hi kanin pum khat thatok lo nge kan culture hi nga tinge thil kan han ti hluai anga te kan rele mei thin ti te hi in zonga in ka sia chuta chuanin mi pui hi sardi ema he mizo teacher ni angin kan mi pui culture vel te hi shazonga hi mizo te mindset diglo wang ni nge kan sarkar te hianin an party theu te a hian an confuse tuga min vote don thau ti in an huai viewin mi pui te hi min palzu ti hi in zonga ni le bokin ka sia tin chu da chon mi pui kan poi model na pakhat chu kan hruai tu te hianin an sira hianin an mani fui tu le an mani idea pete advice petu te hin nei ve thina heta hianin kan politician te tam tak hianin yes man hi an kol tam lu tuk ni ka sia an thil soi piang lo fak saka a thalu tuk itingang tia lo fak tu hin tam thin tuk ni ka sia heta hian mi pui jing tang tho hian an mani sira om tur khan an thil ti dig lo shilngam le advice thatak hlau lo wa shilngam tu kan mamo ni ka sia chu karon soi thai tok ni ro se ome ngoi ro mai kha lo in la lok thula topic kan topic ma sa le nung jok ain ang khop maya soi zom ngai te ne chu wang chon titlang lo photila chumi zo chonin audience lam khan kan chun zom hal don ania to na hian pachung university college campus a kan mekaniti kha kan han soi non le ram du ne kan topic panhina khan sarkar tha siam turin tunge poimo nichin khan kan han soi kai zau to helai khanin politician hruai tu ten ni theya mi pui te po kan ni theya tu te hinge poimo masa ti teng tu hinge poimo masa jok ti lai kha soi tran hal mai la thranga pudiama atangin soi le tran ni la thrange ne sarkar siam turata na mo phur tu chu mi pui kan nia amaro chu sarkar thatak tak siam tu tura chu aram hruai tu kan than chua te ni chu enge chan kan ti chuan democracy rama phei chuan in thandonin political party zongzong le candidate zongzong in sarkar thra min tiama ram hruai tu thra ni min tiama chuta a in tiam thiam le chuta an policy le an kalphunga thatur nia kan rinate kan lo vota ti chuan chu mi pui chuan kan ti the ni chu mi implement le chu mi anga ram kai hruaya chu a in tiam na anga ram kai hruaya chu kan thlan chua mo phurna nia chu wangin ram hruai tu te hi azok kan soidon chuan sarkar tha siam thei turata na poimo zok an ni ti lai te kha kan soitel le du chu ani le lo mo me pumon te som zui ha leila ne sarkar tha soifiana pakhat chu sarkar le mi pui in kung kaina tha siam ti nia chu mam zia chu in thlan na mi puin sarkar an siama chu sarkar chu in than don campaign lai chawa mi pui te ngai tua mi pui te ne na in nim nai ni chuan sarkar tha ni don lowa in than zo to nuwa sarkar in malak chho tak taka po mi pui ne na in nai reng mi pui te rong bol char sarkar ani khan sarkar tha lo ni me don ni tin ang te po ni a
chu wangin a hroi tu lai kha a sarkar tha tak tak an siam tur chuan an poimo le zo ka ni ti kha chu history apo chiang lal kan mizo history apo lal huai khuan huai ti te lal tai ma khuan tai ma ti te po kha thina mi pui te chu hroi tur kan ni ti kha adika tin mithiam pakhat English American and English zoka essays ming tang tang mai David Thoreau hianin asoi chu government is the best which governs the least tinia tin chu tiang do tho chuanin tuna India Prime Minister Narendra Modi hianin sang hi som pathum February ni rukhanin Delhi College pakhat Sri Ram College of Commerce thu soya sarkar kan din huna khata ka chu Prime Minister lo ni lo sarkar kan din huna ram kan kai phredan tur chu minimum government maximum governance tini atia mizo trai ka soi fia thiam long ti kalau khom maya sarkar ti te ta sarkar thu nei na a sarkar na thok ti tamlutuk ti tlem te pone nga sarkar thu nei na te ta a sarkar in real bol na thatak mi zong huap ati len kan tu manga tina ang de wangai taila chu sarkar tha good governance tha ji aponi a sarkar hi alen chuanin MLA te politician ho he ta ruling party unit thwe tu zong neng khan an thu vek don mai khani a chu ti line he ti lai a sarkar kha kan te ta annin an thu nei na tam tak mi puin ne na an pek chhona decentralization of power kan ti te kha tiang te kha an han ti a chuan a governance tai en rel bon na lai thataka huam zau takan kalpui chuanin sarkar thataka kan nei don ti na khalo ni a country thiamin ka ringa khatlai kha sarkar thaji rang pakhat an ti chu ni a tin Greek mifing Aristotle ani hi sarkar chungchanga chuan tun ma mithiam a boipi masa anni a Aristotle na soi pakhat chu ramdin hun thale engel ngeta chuan dan ma mitinan in tluklang tini a chu mi am zia chu dan lal na hi sarkar tha chu ni a chu dana chu mitinan in tluklang dan ma mitinan tluklang tini chuan ram hroi tulu berbo dan khanin a phur don ani dan ma khan hroi tu ni wangin concession khom bi don lowa dan ma khan ngai na thiam na khom bi don lo ni ti khani a mitin kan in tuklan na dan ma a khatlai kha sarkar thajia chu ni a chung zong khen thei tu tur chu chung zong a thutlung na siam tu tur chu tiang angaram hroi tu tur chu hroi tu tha kha lo ni le ta a chu tlai chu ni china kan soi bo kan kwal lul le a hroi ram sarkar tha siam tur chuan a sarkar siam tu chu mi pui kan ni rual in democracy rama chuan a sarkar tha tak siam tu tura chu kan hroi tu te kha an ni theina kha alien hle zo kan ni ti kha kan soi non le ni chu hello mame khan audience lam atang khan soi chun zum du kan nei chuan kan topic masa zong nen tu na mi tenen khan tin kan ngai dana po hom zau takin soi taila sarkar tha hi kan lo nei to reng kan in cm ti thang te po khanin soi du kan om chuanin hom zau do khanin soi taila thange or coming to lalchan chu hania Department of Mizo PG 4th semester ami kani I kan topic pani sarkar tha chu enge tile sarkar tha siam tura poimo ti kha ka point atangin karon soizom ha lo do I kha in soizong te kha I keima point ka pom dan ani ya sarkar tha inon ti te kha I amai ro chu keima na kalo thir na tang chuan sarkar tha chuan mi pui are theile a hausa te dikna chan vo le an o te rual khai taka ngai thak le ro rel sakan ni theina sarkar tha nin ka sia chumi hi mi chungchang ain toy te han chip zeu ka duwa tu tun la ya chuanin mi puiten khoi hmuna nge kan ngai dan kan ru kan soi chu kan ti chon social media ni ta jon Mizoram police te hianin tu line Instagram lama te an mi man te ti sang ang kha anon tar chuak thina chung comment chu han chiar ma ula an chiar an soi tamber chu he pa hi mi hausa ni se an manangem ti ni thina ni tu dan noya kan zawaya dikta ka ro rel sak kan ni theina te kan o ngai kha kan ni theina te apoimo em ka sia tu chumi ya chau po zo ni lo nalak chungchanga te po han soilo ka duwa I intinge sarkar tha chu tuin nge siam ti khan election alo na ya khami ko han soi pa hal du chu I election alo na ya enge sarkar kan candidate an ti am di jon thil ti sang anti thailo tu le
kan an sarkar na ti che thei tur an in tiam thina ni mi pui ma hianin en tinan mei i khoi unit a emoni an president te mo thiran ti ma ti khanan ti zela ti zonin khanin i na lak chung changa te po kan zawai kan opportunity in ang kan nei talo thina ni an ma an in tiam anga an lo la ka ngai thin sia dik taka khai rual kan ni lo thina ni chumi ni wang chonin sarkar tha siam tur khanin mipui kan poimo rual khan sarkar point election atang hianin tuna an election nei tura point thil dik lo chu tiam lo se mipui te hi an ti thei tur dan no dik taka an ti thei turang chau hi tiam se i ti kha e ke ka ngai dan ni kalome valo mo mem tu ge bedang han soi chun zum le khal du lalrin chana kania ma mizo zirlai kania vena hianin point ni toite teng kran soidua Jawaharlal Nehru han afanu Indira Gandhi hena ale khathon pakhata chuanin ipu babuji Gandhi emo ani nena ram shroi na kan tholai ka chuanin thim hnuai na kan thok ngai lawa chhun enga alang tlanga mi zong zong mu thei turin na kan thok thina tia chun tiang chi sarkar chu tuna hianin kan mamo venin ka sia i mi pui mu tlang thei i zep treated omlo thim hnuai kil khora enge blanket hnuai na thok lo alang tlanga chhun enga na thok ngam sarkar kha kan mamoin ka sia chuan apahni le na chuanin sarkar tha siam turin enge poimo tia khanin in hnial thei tak ning ka sia tun din huna chuanin in thlan kan hnai to wangin a sarkar siam tu tur a thlang tling tu tur chu mi pui kan ni ta ni chuta chuanin Albert Einstein a khanin he khovel hi misual te wanga chi ani lova mi tha mi felte misual te thil ti chelai clear mai tu te wanga chi ani e ati thina chuta chuanin mi pui kha kan ron poimo ta ni in thlan kan ma chhon dona keimana vote ka thlak don chuan tunge ka thlanang kan bial ron dinga hian tu hinge thang ti kha kalo in research a kalo zon chua a na tho te tha to em ani hi ti kha kalo in research ve nga in ka sia ta vote thlak turin kan valuta mingbula doctor ti lo ma hi chu mi thiam ani hi a thang te ka vote ringot kha chuanin nakina kan ram ta na enge thalo jok kha ni the chu wa chuanin kan phak tokin mi enge mi mal tin hianin kan lo in ma khuwa ve angai ka sia chu ta chuanin a thaber po ka vote kher lo the amaro chu mi tam zokin ti mei te ang vote thlak tu tur in kan lo in research kan be ve ka chu kan ram ta na thil tha kha ron chuak theinin ka sia chuni tila chumi chutiang lova chutiang ni lova I amuna kan thlena kan valua kan vathak top engma po ngai sak mang lawa kan vathak top chuanin I aman khang nakina kan pe kalangai don ning ka sia chu ka soi do ni kalome kaming chu valal ngenga pachuo ania economics 6th semester department of economics atang kania ni ka ma mi de kana ron soi to stam ta kan ron soi to karil ro pakhata lom ve chu sarkar tha han ti hianin karil ro lon ngal pakha chu manifesto hinia sarkar tha an nei don chuan kan te na ber chu Mizorama big hanin han clear taila Mizorama in thandon te ron a party tinten manifesto ron au chua pui lenga kanga khanin kan du kha kan thang thina tha nia kan hriat kha kan thang thina ni chuda chuan an manifesto hi sarkar tha tenan chuanin Mizorama chu kan mang berem ti thei anin ka hria tin khami kha atok mai lawa khami an manifesto kha engen yang an hlen chuak rengem atakati kha om rengem ti kha kan te le na turnin ka hria sarkar tha kamaron soyang kan ama saberan ru kan om na hun sang sanga sarkar tha kan te na hi adang lam theya Mizoram bi ka chuanin kan manifesto hi alangsar ber te jinga min in ka hria tin apani na kha chu akama mi te ron soyang kha mi pui nge poimo shwai tu te kha chuanin kan ram shwai tu te nge hian lo poimo jok nin ka hria soi a in rem chem chu ka hrilawa maro chu til ba karil ro ron lang ve mai chu Israel fa te kha pathianin ai guptara ma cha a shoi chwa dong khan mi pui atang kha mosia athanga kami anin rel bol dan kha kami atang po khanin mi pui nge pathian ruat shoi tu te ti poimo je chu kami am ai nge an chwa don an chwa dan atang khanin
อาเชียไทยเมนก็เชียอ่ะอ๋อจู่ๆการุนใช้เวนี่ก็รู้ไหม เฮลมาเฮนินบานพระกนมาไมโครโฟนค่ะอันนี้เวลาอินซูมเมียเราแต่งอีสอยเมียแต่งของไงอิน Larampana Mizo Department MA second semester zirlai kan hi a sorkha tha ti chungchanga khan ka soidu chu kai sorkha tha chu enge ti amo sorkha tha chu eng tianga kan nei thei nge tiang emo kha karil ruwa alandan aom dan anita kong sang sang in an soi to an soi lo lam pakhat pani emo vel chau soi kadua sorkha tha kan ti hian chung kwa po chung ko tha kan tiang hi enge mitla alanga entinan kapa hianin anu puile fanau te zong zong hi min chom ne em ta se kan na tho ve ngai lo thil dang kan ti ngai me lo in min chom zo em ta se kha kha pathak ani angem ti kha ril ruwa ka ngai to mai maya sorkar po chu tiang tho chuan kan sorkar hianin arama mi pui te hi min chom zoin min enkol ne lutuk ta se ami pui te khan engma ti na chang hreta si loila ma se tu tianga ne taka min chom the chu sorkar tha kan ti tho ngem ti kha karil ruwa oma keima ngai to na chuan sorkar tha an ti hianin chung kwa po pain afate mi mantla ka asiam thiam chuan afate kha mi puitlinga a cher chhuat thei chuan chu pa chu patha ni kati chu tiang tho chuan sarkar po development sang sang khatiang khachu an soi nem to ka soi lawanga sarkar tha a chuanin chu arama mi puite kaini thalai te po ni se chuan lola om zel turatan po ni sengin mantla ka mi pui chom hloma da ringot lo dewa enkol dan athiam chuan chu tiang sarkar kan nei chuan sarkar tha atia chuan apani na point pakhat che ka soito don pani na chuan sarkar tha hanti hianin soitur atam ril ruwa thil tam tak alanga amor chu sum chungchang hi karil ruwa alang lian leboka asan chu mizo mi pui tam tak khopui chunga chuan kan ni lutuk to lawa zo kana ma se thingtlang chim top mar top lama te thing khopui dai phalo khopui bo ruak tem phalo hi mi tam tak kan oma chung zinga chuanin a thlona don ril ru te sem angchi te hetiang hian kan ril ru hi a hruai kholo na sa to em kai ni thingtlang lama kan chenga atak amuna om kan nia kan nu le pa te emo kan pi le pu ke ni thalai thleng po in chu tiang ang ril ru a thlona don tum na ril ru ang chu kan nei lian lutuk ta hei hianin mi zo mi pui thinlunga a chi zong in na a thok chak lutuk heng hi ti to pangai kan ramin kut adoa mi puin kut kan do bok chuan chu tiang sarkar chu a tha sarkar tha ani lawang ti kha keima mu dan ani chu wang chuanin taima kan injir tir thaina turin a thlona don a thlona nei ngot kan tumna angchi hi kan ril ru tanga abo thainan sarkar hian chu tiang lam hoi chu ril ruwa da lovin a enge ma ni ke a din chhuat thei atum hi apoi mo in ka hria thufing pakhata chuanin mi asangha voi khat ei tur ipek ai chuan nga kuai pela aman dan zir tiro te anita chu thufing chuan asoi thuk asoi ril ka te a tuna ka soi zong zong kha chu thufing a chuan a bet veka a thlona mi voi khat an ei tur kan va pek ai chuan an dam chung atan an khovel om chung hun atana din chhuat thaina tur an zir tir thiama kha apoi mo zo ka chu tiang ti thei sarkar chu sarkar tha ani last point a point pani na zo kha point pakhat che ka soi to don sarkar tha siam tur hian mi pui nge poimo ti kha tu nge poimo ti kha sarkar tha siam tur chuanin sarkar tha zirang sang kan soi to a chu tiang sarkar din thei tur chuan mi pui kan poimo ka ti khop mai khothen khata chuanin sarkar tha kan dua sarkar tha din turin
กันริลรูเขียนอาเจ้าตักตักเหล่ากันตุ้มตักตักโตกเหล่านี่เขียนกับเช่นอาชันจูelection เตะเราออกมาอีปอยซามินเป็ดไทยกันกอลนีอ่ะจุดเตียงซาปอยซามินเป็ดไทยจูตีอังเริงดไงตัวนั้นในอังจีค่ะเรื่องรุ่นเหียมเด็กปูอังค่ะกันละตำละตุกะจุงเตียงจวนนินสอร์คาทรากันเสียมไทยนักกงที่ทุยตะกินอดัลทีนะแห่งเตียงที่อะไรเวคุณอาจวนเรื่องรูฟีมากันรำช่วยตู้ตัวรำหังไงตักตักตู้กันสันชัวเทียมหุ่นอาจวนสอร์คาทรากันในอินกระริงก็สอยมเสียจวนมีปุ๋ยเขียนหมอกันพูดทุยกตินะอันนี้จูกะลมละตุกะ ว่าเรามอมเวนุละลำฮีอันละสวยหรอวะโอ้ให้ละไม่เห็นอันดิ้งเอ Masayin kaming chu ilal fagzuali ani sixth semester Department of Economics sa changin ani voin kan topic hi inge ram sarkar cha ata na inge poimo kan ti ang tekha ani kan sirtu tu ten tam tak an soi to chu zinga chuanin kangai dan pakhat te han soi ve ka du chu sarkar te po kan han tia kan han in thlang china tin kum sarkar na an siap chungi kum nga ti ani sarkar shoi tu poimo an mani quality eta na poimo kati chu mahun clear thiam ram mason na kan han tia ram mason na ti awanga inge economics term tak phechwani development economics development le economic development le economic growth kan ti hi thil shang hanti maila ani economic development kan ti chuan heng mason na short term growth kan ti ang hi ani deuh mai ta tin economic growth kan han ti hi chuan khang economic development mai ba ka ram mason na ram economy mason na hi kan GNP te thleng po in khang tiang kha ni khang clear thiam khang ata khang mason na siam thiam mason na clear thui thiam ang kha poimo ka ti an sarkar chung kum thum kum li chau ni lo nakin zela ta na mason na tura poimo mason na ata na lungphun tu chata kan mamoni in ka sia tin chu mai ba ka he tu lain environment lam te po kan ve thara he poimo in ka sia kan ram shwai tu te hianin ram mason na mai ba ka kha mason na khan eng tin nge kan environment hi chalam zong in nge angonga chelam zong in angong ti hi chut se chut thiam selati khatiang lampang hoi zonga shwaina in kai shwaina cha kha se ti kha soive du ani lalmuan kima kaniya mizo department ziralai kani mi beidong chu kain ti phalchi lawa amai ro chu milungai em nin kain sia mizoram politics chungcha ker hi chuan kumto pa po in thana lo om lenga kumto kanin thlan tur ka thir lok na po i hetiang hi ni ya a che lang zinga a zia om ber gan thlang le ni mai tuonin ka sia chu ka mu ta na di mizoram politics a hianin tradition thalo deuh mai kan ne ya point thum karon soyanga a pakhat na chuan inkhom pui relating politician kan tia i MZP WMA le pol sang ko san thleng mai hianin i politician te tello politician te than puina tello chuan inkhom pui hi kan nei thei to lowa chuan a hong chu kan hravek ome a pahni na chuanin hon tradition thil te tham deuh te thil hon tur om thei anga piang thei chu politician te hon tir vek mai hi kan tuma i thil hon hianin tam tak sarkar sum tam tak apot he ka tin i kan sarkar ruai tu te i kan ram ruai tu te hun tam tak apot he ka i ram ta na na thok an na tho theina tur hun tam tak kha i kan corrupt tirani i chuanin a ngong chu kan thele vek tho ome a pathum na chuanin khualian tradition chu kan hrebanga i khualian nei lo hianin i engpol ma timayang sarkar i department de po hianin i khualian te lo hian eng ma hi kan ti thei lo khualian kan nei san kan ti chun a bulpui bera chuanin i du sak na te i khatiang beisei kan nei wanga di i ti chuanin corruption le i heng tradition kan mizoram sarkara kan politics mizoram politics kan tradition i te le corruption in relate dan chu kan hravek ome heng tradition hi kan pei huna sarkar tha chu kan nei ange sarkar tha kan nei huna
heng tradition hi kan payang ti hi kan zawa in zo ti la Mizoram mi pui hian i chu chu a tha ome a to bera ka soi du chu Mizo sarkar thanai tur chuanin midik kan nei hi poimo bering ka sia khoi muna po hianin veng tin hianin mi fel mi tha hi chu kan kol veka amaro chu midik hi chu Mizoram pum huwa bang porin i kan nei me ulowe sarkar na nol ngam khopa midik hi zirlai engsat nge omang ti te po hi zirlai ten in zo tila i a tha ome lo me pu moderator ka lo me ka ming chu lal chan moya ania political science department 6th semester ania kania sarkar tha nei theina kan nei theina tura min dal tu soi ka tua mol mang te in sarkar tha kan nei theina tura min dal tu pakhat nia ka hriat chu politics hi ei zonna na mang le ei zonna niangai Mizoram he kan tam me min ka hria MLA pakhat MLA din tummi pakhat chu campaign line a bial din na tur kha avavila khata khan du sak tu tam tak le ama du sak tu atonga chung ko tam takin an lo du saka mi mal le chung ko angpon an lo du saka khang du sak tu te kha power ama ku ta power nei nuwa khan du sak let ve nge kha atuma amero chu ama lo du sak to thin tu te du sak let ve tur chuan thil dik khan adai to tlat lo dik lo taka thil ati angai to thin khami kha hemi hetiang hi kan chin lu tu ka wang hian sarkar tha kan nei thene to min dal thin ning ka sia thil dik khan aseng to si lowa thil dik lo min ti tir pha thina politics hi ei zonna anga kan ngai thin le ei zonna na kan mang thin hi kan ti dik lo pakhat ning ka sia kalome na china ding to tholal troi tlonga economics department kha kania tlem karon soibel duwa kan sar te thu soi te ka ngai tha ti khan an thiam na wang te in na china kan conflicted idea kha chu ka thin lunga chu na min ti ti maya ma selang ti karon na soi le tra duwa mi puite poimo na thau kha karon soi le duwa ma se chu mi ya ka soi le pasak ver tu pho chu Mizoram hi ka mangai ni chu karon soi duwa chu Mizoram ka mangai hi ka ta ni ya chu ka mangai wang hin ka vei le ya ti kha karon soi duwa chumi ka mangai na wang tak chuan Mizoram hi ama in todel sela in todel me ni loin ram sang lak khovela hi Mizo te hi ming thangila namro puya min ngai se ti hi ka du thu samania chumi ni tur chuan dik taka han soi chuan Mizoram hi chu kan la nu fual fal lu tu kani tuna hian in ngai chang kang ve ve in tian thom thona tak tak te le liu thei tha tak tak te khal mai la Mizoram hi khovel laka chung kan la nu fual lu tu ka chumi tur chuan in sarkar hi ama na thok thok turin mi puite hian da top thei kan ni lo ti hi ka ngai dan nia mi puite hian in kan part sarkarin na thatak point thok ma se sarkar thatak po nei la sarkar thale zual nei hi om the renga chumi tha sarkar thale zual nei tur chuanin mi puite hi kan tel ve renga ngai ti hi ka ngai dan nia chuta chuanin mi puite hian in nachina khan sardiaman sarkar lampang atanga rule of law le accountability poimo je kharon soya khata ta kharin mi pui tuna kan din phuna chuan rule of law te hi keimani le keimani chungte chunga tla ani chuanin dan pumpel dan phet te man kan nia shem to lo dan phet te hi kan zong renga tin accountability chungchanga soila vantlak thil kan ti chia tele vantlak thil man dan tu diklawa kan ti tel meiba ka sarkar hi kan ta angin kan thelawa sarkar hi ama entity san pa hlak nga kan nga ya sarkar hi keimani ani ti hi kan che thiam tok lawa chu mi puite hianin Mizoram hi pum khat anga in nga ya sarkar hi kan ta ni ti sia Mizoram ta na tha tia kan rin beri kan ti ho theu ngai ni in ka sia akaron tong dana te hian communism support te po ka ang lek lek mai thaya masala in communism lampang phe ka chu ka support mi lo ni ti ha karon soi le anga ti chu wang chuin mi puite hian in kan thei top chu ve theu turin in lama lo en tu te po ka som duwa chu ta chuin in kan du le pa te le ka unaw le ka unaw nu le ka unaw pa te zong zong kha John F Kennedy chu soyang khan karam hian inge keima tan min ti sak thayang ti zot lawin karam tan hian inge ka ti thayang ti in zot theu turin karon som du cheu ni kalome lo mom em akan du to nai nga kan wena nai nga helai kan panel thu te pani hian in tongkam nikatan nei tu chuan an sei sela tra ge kan soi ho na anuama nia good governance engwanga ron ir chuange he ti khoba ron lar chonge ti te hi thon thu ti la abe bom thil ngai nom deuh hi tama kan hriat angin sanga zakwa somkwa chhobe la khanin khobel kal phungen herdang lam na sa USSR ake dara Berlin Wall achima Cold War indona tak tak nilo aru ka inbe inna
spy mga in benang chi kha alo top zui ta boka USSR berake chen huwa democracy ramani ta khan communist school pui chim te poti thaya chuti lai chuan globalization khovel nasa zo ka globalization ron thlen chho in tran tir lai kha lo ni boka chuti ang khovel ai sing sang mu lai chuan in ram re thei ho Africa khomol pe mi te habik takin an din hun kha a tha chuang reng lo maya economy a har sanan to ka an ram in rel bol na buenan ne ya chutiang thowin ram re thei kan ti ho te po third world countries ten tia developing countries te underdeveloped countries te pon an soya chung ram re thei ho chuanin an ram ha so na turatan an sum le pai din hun siam than na turatan khovel pum huwa pa bank international bank kan ti ang chi ho world bank ti te an han dora IMF te po mase an ni khanin a thlon han tia poisan puk ti ringot kha an ngam lo ani an ram in rel bol na thalo chuan khang sum kha avai bel setel kha peta se an ram hroi tu bor ten an ei runga ti khanin sum le pai kha a thei fa ten in sem dar me don ni ti ten ria chuan in rel bol na thai nei photu ni good governance in nei photu ra ni an ti zel ta a toy join soi te la chuta tang chuan good governance ron lar chho ta World Bank te IMF te hian in good governance kal mang tur te good governance zia rang tur a elements rang te pon ni chin ka ngai thak tang khan ron siam chowa chuting chuan in India ngai te pon World Bank ka IMF a poisan pu don pon hei tho hi an lo soi ani chemical zela chuan academician hoin an chai chowa university ya mithiam pui ten an chai politician hoin an vorlara he good governance awang hin ram re thei tak ni thin te po kha ram changkang taka tan roin vor chuak ta ani chu tiang chu ani a khovel pum huap aram pum huap malak na ni rualin keni state hian ti thei kan nei ve don em ni ti ngai dan oma keni chu India sarkar lian pui noya state phat kan ni kan ti ve thei don em ni ti zona te pom thei ome maro chu India constitution a hian state bikina ti thei state list te oma union sarkar lai pina ti thei oma sarkar lai pi state ina ti gop thei oma hemi governance sung chang lam hoi hrim main chuan state sarkar hi athuna ina zau ti taira a huam zau thei khop maya state sarkar a corrupt briau chuanin kha state khan har sanan tok maya chuti lai state sarkar an ram hrui tu te an corrupt laundry omtlata diktak le fel taka rowan rela taimata ka rowan rel chuanin kha state kha ding chuak mai ni India state rang te po hi kumli kumnga kumsom ni som thumani lo kumli kumnga le ka mason pur hian omnol to ni India ram state a hian chumum je chu governance thalo din mun hin thlau em ani chu tiangai to na chu waina thang tharwal ten kan se na nga ya kum to pa kan in thlan huna hian governance thamin pe thei tu tur sarkar hi kan zona nga ya chu tiang tur chuan ram hruai tu te po an in ngai tu chu tiang ri ru sun siam ngai khopin ka hria a chan chu good governance chak hian in mizo te kan tui halo hun to ni governance thalo noya kum som mai ni lo kum engzang e kan tan to hi han chu le tai la UT kan ni nge malam te po niang chu tiang tang chuan governance thalo zia kan ram hruai tu te tangin kan kai corruption heti khop hian na sa ram ha so na tura malak na sang te thuan opa tiru chuan thang thar thalai te pon kan chan hu kan ni tur ang kan ni thailo phani chung chu har sana chu tu nai kan tong me ka eng tiang na sai kan ton zel don en riat lo ani chung zong chu governance thalo zia ni governance a that chuan mitinin ni china kan soi tang khan an chan wo an changa mi re thei po ading chuak thei don ani isuapian ma kumzanga vela khan chaina rama mi fing pat Confucius chuanin ram hi sarkar thatakina hruai chuan re thei hi thil za thlak takani chuti line sarkar thalo tak hruaina hnuai chuan hausak hi thil za thlak ani teni om ziaril khop mai sarkar thatakina hruai chuan re thei bik ni kha za thlak ani that chebik ni te chuti line sarkar thalwina hruai chuan mi hausa kha kan ani na taka chuan an hnung lama te kan nui thin tru diklo taka hausa ten lo ni fo thina wangin chu wangin sarkar tha kan nei chuanin mi pui hi kan thu nei nei sang sot don ani ti te khangai tu taila tin mi pui kha kan da bo reng lo ani sarkar tha siam tu ni pi lama
mi pui participation kha ni chi ra kan ngai tha to a dia ma khan ron soi sarkar thazia ranga chuan public participation mi pui an chet ngai mi pui an tela ngai development works a mi pui nan riat pe ngai eng vai nge NHIDCL kong la ya kong thanga leivung an paya ni kuma khati ko phan kan lui tui te bol lo ati tu te khan mi pui riat lowin aru kin an ti a an ma ni hlok na du wangin ti khan an ti wangani mi pui hian kan han monitor kan han vei chho tak tak chuanin kan zia ok to ni chu tiang chuan thil dang dang a poni tho mi pui hi an chok phur tur ani sarkar hianin hei development program sang kan nei to NLP te SCDP te amain garden colony te pokan nei to thin heng reng hi ani na taka chuan policy siam dana hianin politics takin an siam ani in thlan oriented in an siam te poti long taila chuang ni wang chuan ani na tur ang hi thleng phalo fo ni ani na taka chuan heng te hi mi pui chok phur chungin abik takin thalai te chok phur chung hianin development program hi nei ve to ila kan development program nei tam tak hi thalai te target lo hianin in than le amo party malbi kham thana tur target tam malak na nu le pa te hoi zong te ponia a thalai zong ana thok thei tu tur ber a tha hrui nei ber khang ho hoi zong policy te khan nei to ila chu tiang chuan mala tak ila hroi tu tha nei bokela sarkar tha chu kan din mai do na ni chu tiang ai tu na chu kan se na ngai takin ka hria Israel ram te po tak a chuanin ram hroi tu tha an nei wanga khutia ding chuange ami pui khuanin raman han nei tak khanin an ram kha chan an du to lowa melma ten na sa takin be ma se chan an tum to lo wangin thei to patai ma tak an tho chowa ka ding chuanga ti inhel thei do ani chu bain mi pui participation kan soi sel reng lowa maro chu ke ni ang tu na kan ram din mun angai chuanin hroi tu tha nei che hi atokin ka ria mi pui hi chu min hroi tha thei main ka ringa chu bain hroi tu tha nei turin hroi tu tha chak hian sarkar tha nei chak hian e tui hal huam ang uti kha atom nang kan sai do ni kalome pudi ama som chun som nga lila hroi tu tha nei tur chuan eng tin nge kan tiang tilai kha kan soi bel du chu ni ta ni komin kum to pa kan in thlang do na chuda chuan sarkar tha good governance keng ko thei tu tur chu kan thlan chua mi hringa te kha an ni amaro chu sarkar siam thei tur chuan mi puin chumi governance keng ko tha thei tur kan thlan na konga chuan ngai tu ana kan sen thiam ngai chuda chuan voters vote thak tu te hi chini in kan then ve dewa pakhat na chu direct benefit oriented voters tiani chu tuna sum claim te mu emo voile khata sum mu theina turemo engemo keima nia kan ham thatna tu ringot mai ngai tu a vote lo thak ve ringot a tha em he hi atlowang em he kan ramkal zel turatan a thang em ti ngai tu alem lova tu te ine mo kan pocket ati puar thea wanga vote thak tu hi an omve ni na riata chu tiang ni na chu kan ban sana hun chu milo lam chia chu indirect benefit oriented voters kan ni hi angai thani kan pocket ati puar wang chau ni lovin he ram hruai tu tur ron in candidate hian ram hruai na konga ti tak zetin ram hruai tum ni in ka ria a policy te athil ti zong zonga te sum le pai an nei ve lo dan emo asum le pai a man dan emo a campaign dana te hian he hian ram hruai turin theina le thiam na le ti tak na ane ani ti ngai tu ana zo kha sustainable development oriented voters kan ni deute po hi atrulta ni in ka ria chumi zong chuan mi puite hian kan ngai tu ana thak ta ila chuan ram hruai tu tha min siam tir karing ti chuan kan ram politics kan clear hian kan pel thei reng lo nia ka ria da chu electoral politics level hi ani electoral level politics hi tuna kan politician tena an thiam em a chu nia chumilaya chuan mi puite kan tol thu fo thina ma se chu in thana chu an han tling ta chenga electoral politics chu alo top ta apoi mo zok tak chu governance politics akhani chu governance politics tak khel thei tur le chumi min thlen pui thei tur zong chu kan ngai tuwa tuna kan soitak zong good governance principle zong mai ti lo tling thei tur zonga an policy le an kalmang le am mixing poina atum na lamakha kan khira chumi zonga vote kan thak thiam the chu apoi mo lein ka ria kan rama hian kan politician tra kan ti te emo atling thei kan ti te
politician veteran politician aki khe kan ti ho te hi atlang pui thuin electoral politics level thiam tak kan ti hi an ni chau mai em le ti te kha ngai tu angai chu ai chuan chu mi chu alo tlin huna khan ram shruaina tak tak governance politics a eng angin nge na tho tila hi kan te na tur le kan te zel na tur po ni in ka ria chumi konga chuan abikin tu na thalai te thang thar zok te kan poimo hle don ani kan thian pa pakhat chuan kan ram ina ram shruai tu tha tak tak kan thlan chhuwa thei na tura ta na poimo deuh chu mi pui tam zok hi ba an ni vek huna ati a om zia chu ba an ni vek ati om zia chu ngai tu an dak tak senga vote kan thak thei huna ati na tlukani chu wangin thang thar le khathiam jok te hian khami zonga e direct benefit e moringut ngai tu alova hei hian enge min thlen theyang ti ngai tu zonga vote kan thak thei lai kha apoi mo langsar e good governance khen thei turata na mi pui mo phurna lian tak ni in ka ria kha kha atopna na kan soidu chu ani e alo mom hle mai wena hun thatak hei kan nei theya helaya kan mithiam som pumuan te le pudi ma chung alom thu kan soya tin zirlai te mai ba ka wena hin hei mizo department atang te pon faculty train khat kan tel nin kan ria kan lom khop maya kan bultran na chawania campus to kan voi khati na nia kha kan thu soya tang te khan ram kan veizia te hriata tun aya subject khal zok kha kan tile tura ngai la kan principal professor Echel Thanzara ain hong boka helai muna episode dang po ronti le kan tum nga la ni chu chu kan han soilok tuwa chumi tur chuan loin ta thiam le zual ula tunaya khal zok le atle ma trong kam na deuta po kan lamang zel don ni ati mayang thil tak tak soi turin in buat soi zelila election ma chon kan nia chu wang chuanin Mizoram thatna kan du tlang boka khatiang zong khanin loin zir zelila ti kha kan han ngien du bok cheu ni khati zong khatun truma campus talk kan nei thei chu nia hundanga heya mumal zok le subject dang zok te tin ram shruai tu kan nei mek te le political party shruai tu te nen hun kan lamhang le zel tura kan ngai ni khati zong kha hun kan man thei ani